Салом алейкум ба ҳама подписчикони Ҷимаев ТВ. Ами таи комментариёда закрепид ки агем я тағай нав мона ганда тенҷ агар хато накунем як бетай номаш бидроин ӯ барои пешравии кор борои мо хай камтарак муаффиқияти хуб метия. Мақсад бидроин тамошо кунен бинен конда махлонеста надро просто ради интерес чтоб мода як галочка шава бидроин бибинен. Чӣ гуфтанем иншалло ба наздики охирон серияҳои мушкилии зиндагӣ биромадааст, серияи ажиотаж, серияе ки уже концовкаш наздик шуда, ами интересни моментош иншалло ҳаматон да бидроин тамошо кунед. ҳама да медонем ки махлула хай кадоми да махлула нест, просто бидро бибин яке махлук меша. Мисол ба чӣ гуфтанем ба ҳама одамое ки дар Тоҷикистон ай ғарибо ай мисол дирин берин, ҳаматон да саломатӣ, ҳаматон да пешравӣ. و همین چیزی که تمانیت ایکو همین چیزا رو ما شما در خانه مقصد دارین همین کانال ما برای شما کردگی مثال ویدیوی کلیپ کینو مقصد چیزایی با چیزای نو بنا و متسیزون نیست همه چیزای نو بنا هستن برای شما که یک وقتی بکورتون در از یخشتگی نه بدون تماشا کنین یگان چیز نو باشه مقصد دارین تماشا کنین ما شما رو انتظار رحمان. سوز مریم بیا لباسات رو جمع کنیم. برای چی؟ ما از این خونه میرویم. باز خانه همون علیش می شود، باز مکتب هم علیش می شود. شما در وعده تا نایستادید. من به همون مکتبی میخوندگی بردن میگیرم لیکن در اینجا ایستاده نمیتوانیم. شوخی امام اومد برای همین میرویم. نه برای اون که امت ما رو باور نکرده ما رو از خونه پیش کرد. امام آدم خوب نیست. نه وای خوب است لیکن زندگی او رو به این کار آورد.
ولی با پدر و مادرش صحبت کردیم ولی اونها نمیشناختن اون معشوقش ولی رفت صدر اگر خواهید باز پرسجو کرده جوان کسی دیگر رو پرسجو میکنه خوب رفت صدر خوب وعلیکم ممکن چی گفت چی گفت امینجا یه دخترکی کارت خطی زدگیش بدم کو دوگانه همو هستم میگویم چقدر اساس باشه خوب باشه سلامتیش حاضر در این حال در بیمارخانه در حالت بیهوشی قرار دارد یگان آدمی نزدیکی شناسی وای رو شما میشناسید بله یک دوست پسر داشت یگان وقت بعضا وقت همی تو می آمدم مقصد با هم دوست پسرش می دیدمش یگان است وای رو بینید میشناسید بله میشناسم قد بلند بود و سفید پوست بود چه بود مناسبت های بین یکدیگری آنها چه بود مناقشه میکردن بعضی وقت‌ها یا نه من ندیده بودم که یه روز همین تو میگذاشتن با هم دیگر دعوا و مناسبتشون خدا ساز نبود مناسبت هاشون یعنی خوب نبود همین خیلی فهمو در حالتی پیدا کردن اون دوست پسرش وقتی ما اون رو پیدا کنیم شما رو دعوت کنیم شما شناختن بتوانید اون کس رو فهمو اگر یگان نویگری از حالی او شود ما حتما با شما خبر میدیم فهمو مایلش خوب سونکا آخیر سونکامون نیفتم خیش گم نه چی فرق داره همین لباسمو دانش در جا گیرد همون رفتیم اینجای زنک چوکر چیکار کردی؟ اومدی؟ کار اساسی را حل کردم زنک چیکار؟ رجب گفتن یک خسر بچه داشتم همون رای خونه پیش کردی حتی خواهرش گنده گفاش گریخت رای خونه پیش کردیم دیگه ایستش آسان بهترین کو؟ سون جان در کتاب ها خونده بودیم یوسفی گمگشته رو اما در زندگی علی جان گمگشته رو دیدیم با چشم سرمون گربه چی خیر برون سوز در اینجا اکوا من همین هر وقت که زیخ میشیدم هم جایی که اولا یک جویا بودیم من تو همینجا جمع میشیدیم یکی بیام که تو را دیدم بسیار من هم یک خواستم که با بود هوای تازه برایم بهترین زندگی ها چی خیر رحمان همه تنج رحمان بهترین علی جان تو ما رو ببخش همون وقتی که دکتر را دیدم با یادم همون گپاش رسیده بود من فکر کردم که وای با قطعه همخوری میکنه برای همین خاطر من خفه شدم رفتم من با خدا قسم که نمیدونستم که دکتر مادر تو همون کس است هیچ غم نی احسان جان همش گذشت سلام علیکم سلام علیکم مفتش یوروف هستم
من با شما زنگ زدم باید داره؟ با طریق تلفن با شما صحبت کرده بودم اما نفهمیدم در کدام خصوص باشد. در خصوص دوستت شریف. بیا خوبش ما شینیم با حضور صحبت کنیم. مایلش کجا؟ تو شریف دوستت رو چند سال بود شد میشناسی؟ ما سالهای زیاد است با او رفیق هستیم، دوست هستیم. چی شد که؟ شب 23 تو با او زنگ زده هستی؟ بله راستی شب 23 من با او زنگ زده بودم. من وی رو با کاراوکه دعوت کرده بودم. چرا؟ به خاطری که ما چند روز یکدیگر رو ندیده بودیم خواستیم از احوال یکدیگر خبر گیریم، صحبت کنیم. در کاراوکه شما ماینوشی هم کردید؟ البته کمی دلخوشی کرده بودیم. یک جا برآمده؟ نه راستیش وی برآمده رفت اما دوامش رو نمیدونم. تو میدونی که همون شب دوستی تو چیکار کرد؟ نه راستی خبر ندارم. چی گپ شده شما اینقدر درباره اون میپرسید؟ شبی که از کاراوکه از پیش تو رفت و نغزه خود رو با کار زد. چی؟ من از این خبر ندارم. لیک من از وی این خیل باوری داشتم چون که وی یک بچه جلاد بود، با دخترها دغلانه رفتار میکرد. تو این درجه تو باور داشتی که آدم بد است؟ راستیش من از اون همه خیل باوری دارم. یکان بار شاهدی کارهای جنگ و جنجال با نغزده ها نش بود؟ نه راستیش در نزد من با یگان دختر رفتاری بد نمیکرد اما با طریق تلفن صحبت‌هایش رو میشنیدم، رفتاری دغلانه گپ میزد. خیر یگان معلومات با ما لازم شد ما در تماس میشیم. خیر سلامت باشید. раҷаб алиҷон ҳама соз хуб мешаравам ҳама тинҷ. алиҷон як проблема доштам, хонаи иҷора лозим аст. раҷаб дар ин масъала ту вообще зиқ нашав. ин кори ту ҳалшавандаай. ба наздат биём майлаш ҳамин корро буд кунӣ, ҳозир ман мерасам. майлаш хайр. даро تو در بیاناتت با من گفتی که من چند سال شد این دختر رو میدونم، از خوردیم و یکدیگر رو میشناسیم. این قدر سال برای چی پدر یا مادر یا برادر دختر یک بارم تو رو ندیدن؟ ما با جای وخری میکردیم تا حال نمیدونستم. از اینجا یک دوگانه دارد نغزده تو، نامش چیست میدونی؟ نه متاسفانه دوگانه‌اش نمیشناختم. ای دور دیده بودم شد یک دو بار. دوگانه نغزده تو میدونی که به من چی گفت؟ گفت که هر روز با تلفن جنگ میکرد، لد و کوب میکرد. او تو رو نغز میشناخته است. خبری بر دروغ دادگی اساس در جنگای ما وای نبود. من در تو باور کنم یا در صفیه گپایی که تو میگی تماما تغییر نمیبیاد در سخنهای صفیه. تو که دروغ گپ میزنی؟ حقیقت رو گو. ҳақиқат гуфтестам. ягон ҳақиқатро ба ман нагуфтӣ. صفیه میگوید که نغزده وی قد بلند و سفید پوست است.
аммо ту дӯстат хуршед ба ман гуфт ки дар караоке дидам наздаи туро, аммо ту бошӣ дар дискоклуб гуфтӣ ба ман. чизе гуфтам ҳақиқат ҳамияй. ма кардам. ҳамаи ҷиноятша ма кардам. бояд ман ҷазои худма гирам. ту ба ман ягон ҳақиқатро намегӣ. ҳаёти худро насӯзон. чӣ сухане гуфтӣ ман боварӣ надорам. гир бар. хез рафтам. ҳоло ист. ту медонӣ ки ҷабрдида ба ҳуш ояд ҳама ҳақиқатро ба ман мегӯяд. маҳаммад раҷаб, ана ҳамон кулбаи вайронаи ман. вақтум кулбат хеле зебо аст. ҳеҷ гап не, хая ка ҳами қадар. инам ба дастгирии шумо. агар ки шумо намешиден, ҳеҷ вақт самандар анами хонаро ба мо бар намегардонад. зинда бошӣ алиҷон, зинда бошӣ. раҷаб, маҳаммад бишин. биё бишин иҷо. раҷаб, дар ҳами хона метавонӣ ки зиндагӣ кунӣ. тра дар ин хона ягон кас намега ки айҷа бихе дар уҷа бишӣ. ба мисли хонаи худат зиндагӣ кун. раҳмат алиҷон, раҳмат калон. ба як чиз дигар пурсам ба ту. чӣ? изонакаш пурсидан гир. иҷа ягон ҷои изокашӣ нест. мактаб дар ин ҷо наздик бошад. мактаб? барои мариям. ҳоз ту медонӣ ки дар ин давру замона мактабҳо, варзишгоҳҳо зиёд шидагианд. мактаб як қадамра, таги дом. раҳмат ба ту алиҷон. ман бо чӣ хел дар мариям мегӯям ки мактабатро боалиш мекунӣ. бовар кун, безор шуду. ҳеҷ гап не. инро ман мегӯям. мешавад? раҳмат алиҷон. ҳеҷ гап не. зинда бошӣ. ба мариям як сюрприз мекунем. мегем мактабта алиш мекунем. ҳеҷ гап не. муҳим ки ту зиқ нашав. раҳмат. ина дидӣ? зиндагӣ, мушкилии зиндагиро дидӣ? ай паси сар чӣ хел гузарондем. ҳамаш паси сар шид. ина бо ҳамун кулбаи вайронае ки як ҷой ҳастем. занак, рости гап, дар ин диҳа чанд рӯзе ки гашта истодам, не кор, не бор, не зиндагӣ. мо рости гап дар тамоми дунё гаштем. чӣ қадар давлатҳои калон, чӣ қадар шаҳрҳои калон. дар ин диҳа хиёл мекунам ки чӣ бигӯям, не кор, не бор. биё бо фикри ман ҳамфикр шаву ҳамин хонаи диҳаро ба фурӯш монему, рафта аз шаҳр хона бихарем. як одам бораи зиндагӣ кунем. чӣ гуфтӣ занак? мардак, чӣ хел хонаро мефурӯшӣ? кӯдако дар ин ҳавлӣ одат кардагӣ. аз шаҳр хона меёбем, намеёбем? чӣ хел аз шаҳр хона намеёбем? маро ёр рафиқҳоям бисёр. ҳамин як занги телефонӣ мекунам, иншоалло ки корро ҳал мекунанд. ҳамин пул бошад, мегӯянд ки пул бошад, ҷангалга шӯрбо хона намеёбем. хай намедонам, худат медонӣ. пул ки бошад албатта дар шаҳр мехарем.
این کودک‌ها آموخته میشوند. یگان بایش نه. کودک‌ها در مبین یک روز آموخته میشوند. اونجا مکتب‌های کلان است. کودک‌ها رو در مکتب‌های کلان میدیم. کاروبار دیگه میشود. زندگی دیگر میشود زنه. من خودی همین روز از قفای همین کار میشوم. این خانه را به فروش میگذاریم. تمام. Алло. Салом алейкум, Раджаб. Сози хубӣ? Шинохтӣ? Бале, бале, омадам. Хубтар аст ҳамашро аз наздикӣ ба ту мефаҳмонам. дар ёд дорӣ дар куҷо бозӣ мекардем? бале, ба ҳамон ҷо биё, ман туро интизор. хуб. раҳмат хуб. худат хуб ҳастӣ? маро фарёд кардӣ. ягон гап буд? бале, масъалаи марямро мехостам бо ту суҳбат кунам. марям? бале. майлаш, гап зан. ман мехоҳам духтарамро бо худ ба хориҷа бубарам. марямро? марям. ақлат ро хурдаи? чӣ туро аз ман мебарӣ? ҳамин хел хоҳӣ бо хубӣ, агар нахоҳӣ бо суд ҳам бошад, ман духтарамро гирифта мебарам. 7 сол ягон маънои онро надорад ки ман ҳаққи духтарамро бурда надорам. ту медонӣ ки 7 сол ӯ бо ман калон шудааст? 7 соли дигар бошад бо ман. фикри марямро намекунӣ? мекунам. ман мехоҳам ки марям бо модараш зиндагӣ кунад. марям бо ман одат кардааст. ин тавр накун ту. туро нав дидааст, туро нав шинохта истодааст. ман як гап дорам, Раҷаб. ман духтарамро мебарам. ба ин кора ту медонӣ ки ҳам дини маро меранҷонӣ, ҳам марямро. ин тавр накун. илтимос мекунам. не. бо ту вохӯрдам, духтарамро дидам. аз рӯи ҳамаи ин гапоям бо шавҳарам гурехт. аз хона баромада рафт. чӣ хел? ҳамин хел. ин видӣ? дасти шавҳарат бисёр дароз будааст. не ки ин маъное надорад ки ту марямро аз ман гирӣ. ин қадар сол дасташ дароз набуд. аз рӯи бо ту вохӯрданам ҳамаи ин шуд. барои ҳамин мехоҳам духтарамро гирам. розӣ ҳастӣ ё ки бо суд гирам? гӯш кун, ман марямро ҳеҷ вақт ба ту намедиҳам. бо суд мегирӣ, чӣ кор мекунӣ кардан гир. мебинем ки зур мебарояд. мебинем ки зур мебарояд. дар суд вомехӯрем. хайр, Раҷаб ҷон. то бозӣ.
یاد داری؟ در کودکی در همین جا بازی میکردیم. بله یاد دارم. چی شد؟ خاموش هستی؟ تو аллакай ҷавобашро медонӣ. ҳоҷат ба гуфтан надорад. بله ман умед доштам. ҳаминро дида зиқ шудам. ва ту ноумед нашав. мо катит ҳастем. раҷаб, ман боварӣ дорам ки шумо то охир бо ман ҳастед. мо катитем.